kura masek ettaka egmande ki Bangladesh mihun algunmenge terega industrial level ge ba khakka emasle ba nikume e kamakan hudde mitana konnu deven ingeto mi work permit naganji enwata nagagam masek kura miyak shamilwa vyafari algunme hudde nudena mige itunan hudda der waha dilaya huna dumuge undagu nuforane ventilate koranje gotan algunme shartu kurana mige itura ventilation kurihume plan council an hushala fast kurma fahu ventilation system gaim ko fast kuri kurihum plan a ekutan hurikan inspector yagin kurma fahu menuvi algonmen mi hudde nudena de mige itura goli magtaka dungholi luma ventilate kurma behegotun huri gawattaves islahu kuran miharu eba jehekan algonmen faha kurveti mi recommendation na ekko algonmen committee mi edeni mi gawaduge belenir faratiki construction ministry en algonmen mi paper go mi recommendations council ge faratun sida fonuwan mitanum fast ko devun algonmen na e recommendation kureveni ehnamas e gawada badalgenes ekan institute kurmuge ikhtiyara bar libgen wani imara kurma behe kanunuge dashun mi e planning gawada ekanka administer kura housing ministry ehe malgun me edeni tibe funna fendwanda nawakama vanya committee nge recommend ko fe gota mi luitan algun me maleg vifartaka dinuma fast ko de pon shukriya noma eche dhanwada saida fushadena mi algun me mikota mi mashwarata kuriye gende sababu algun masaraka tibe hissa ko dam beno de algun me na paha koremuni mi gawat hedi famiri maleg war madu mi hunu zamaneka adi ezamanaki mi madumihunas komaskada wazifa anoni masakade kodde ka gotan hoti bodete mawta hennamas miyadu gita foti jang podi golde hedigen deruga maalis raduga maasitiga bod delakka fansa hanga wargina mihu uleruga wazifa netifa amdani dimenote netifa etibumaki emihun andika nikameti kan dibe kama kama wani agun emima agun men molen boda so mi kudi vefartaka fursat fulwadam gotun iksod fulakorang mas gawmegi iksod gemme muhim baiki kudi vefarta eru emihuna wazifa kannago netiya memuna amedda masakade kondas ulebe enas miedu mi usuta huri gotun eruga madumihun kole maale tibiruga mi usuda gotakannu miedu usuta hunnan jene kama adi technology ara boda taragiven gossi yama ya gotan agon me kanta badlu koren jeti agon me white house sa kuma sake me kuri mi gotan mi islahotan agon me sarkar mi ministry of fund wagen ebada genes vihas genam mihuna 100 manfa libe gota kanta kor henuniya astu golita ko tere mitiba mihun baawar mihun abole ke golita oleruga evves amdani dibena kame nukurebe demi jeni hama mi war dati halugo ulen ehme algon deke gotuga ei fea ko tenune boduma gonna mi haya mi bienu ha vefare kore pudima gonna me evves kame nukure gota emuge bimuge evves kame nukure tamate dipa dem baki central ke system mi thanen nove rajya vefare kora kandali fonda thane en city to gonno gota mi ke madan hore tanu vefare koran geto gonno kore hennames raj maade upodige aso gotum central vefare koran thane hedifane tema e vefare kogen amdane hodan diribule wenni ema egota visna vagon me mi proposal ta mi gota mi gene egota wahade botuderka bagutnaga vagon me barabod visnafa mi gota mi propose me korani de evs befle ge hama hiyale ngotiya hama mi agon eden hama hiyale paal ko de wad बहुत शुक्रिया सईदा शुक्रिया मैं अलगणस बरबट तायद कुरन साइफ के कंततग कम दिन मीगा वाचकी कुडा मगुतं हा ब्लॉक कोलम्बे एक वेहिकल त नोदवे गोता विकल का तंबु एची जाला प एं हिदम वर मुहिम एरम मीहुन रेता लाइवली को मूव अराउंड को का कॉफी बोला हेची गणेला मूव ए दिन अलगणस शुक्रिया खूब शुक्रिया एम बेफ्लो को या नति आवगोंडे मी गोता मी हुशाल फास्ट कोरा मी फास्ट कर हुशाल आदे काउंसिल के पूरे मगुदे बे तो हम फास्ट के में और बहुत शुक्रिया हम आवगोंड मी थी रेलवेंट मिनिस्ट्री ऑफ वनवादाना बदलता गेन्ना यदि मी अगोन एजेंडा टम मी फाका गोस्लान या मी फ्लैट संतोगा मी मिनिस्ट्री को ने बयानेगा मी अगोन में निम्मा फे गोता हिदाफा इच्छ विदाल होता अगोन तेरा काउंसिल देंगे बड़ा न जेने
ei war bawer maadega dirule raithunge masata kamega algonmen nimmi gotan nu gotaka e bayanu gotima algonne teri am horiya council givadanna majjena algonmen nimmi gotaka nu kai goti ke di ei fake den limu kor kasvedan den algonne kanne goton algonmen hama kambodu faal kon benu beti befon e mare limu go onnani mi algonmen nimmi kama net list oti gos konne algonmen evasira gonne nimma maadege nuni divhe rajyaga rayitun mi evvestakare gosko noni mi uluwadagen document daana kama algon me mita nonimma algon me kotu nimmena adi raitunna ki ekakanta qur'ana bekkam algon me mi council nimmana kama algon ka kama gabodan nokare ehema egoti algon me kotu nim algon me to nimme nimmuga onnane adi ministry fonu muga onnane diefa hama safko egam evves befulege echen atadema bani ebefulaka safko kiadi fanu gotaka atu nodacche evves meka tawdatun difan evves icche ei hama mi watanu ei agon me gabu kurmaki hurihara yitum bes tedwer kama amanater kama kuge mi tantana icchi ushalani ei gotam mi nimma minja sabaki kame sabitunu wa indegga komme me kesan mi innocent mi he gotuga me onne kandalams ema eka ever bodu badname raitum bodu galgomaki algon me kansan qur'ana kama nuati befun gotam otum agon mi hissa korite befun e gotaka nuka kansan nimmi ki e liumbes moti ham reach fen algon me ada agon hama ehema mi ane ibrahim mama vidalo gota agon me gotar kanun kan nimmi algon hema fonwa dana de saif ech vidalo ವರಪೊಡ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮೇ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೀ ಮಸ್ಸಾಗ ಮಾದ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮಿಯವರೆಂ ವಕಿ ಗುಳುಂ ಹುರಿ ಮಸ್ಸದೆಂ ಹಕೀಗತು ಕನ್ನೆ ಮಾಲೆ ಗೋತಿಗೆ ದುರವರೆಂ ವಕಿ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ವರೆಂ ಮಿಕಮಾ ಬೆಹೆವೇನೆ ಬಯಕ ನುತಿಬೇನೆ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮಿಕಮಾ ಗುಳೆ ಗೊತಂ ಹತರ ನುಕ್ತಾ ಫಾಹ ಕೊರಂ ಫುರ್ತಮಕಮ ಕಿ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ ಲಫಾ ಅರ್ವಾ ಫೊಣ್ಣಾನಿ ಮೇ ಅತಿ ಫಾಹ ಕೊರವಿಹಿಂ ಎವ್ವೆಸ್ ಮಿಹೆ ಕ ದೀಫೆಂ ಎಚ್ಚಂ ಅತ್ಲಾ ಕವಮನ್ಯಾ ಮಿಹೆ ಕಲಿಯುಮು ಅಂಗಂವಾನೆ ಅತ್ಲಿ ಸಬಬ್ ಗೆತ ei furtamakanta devanakam ki algondus qabul kura maslen hori bayaka HNS deveni motulaga nubakon hori form takin eba hori ekan algondu qabul kuran adi mi bay befun ehem vidalwan dati namas misaka dariya ku nemmi haka dariya kurikama manually badul kogge misalakan emi ha point to live paper eba hori ACC ge report taw raitu madli hun ekan kuriga nimidiya raitu madli hun dirasa kore virgos ekan ballawa inge to committee en hazir kura mikan kan rangal kuran jeel ehennama muli list alung evaluate kura wahaka algon men mingen ei sarukara libigenwa hagge decision ne sarukaro e decision nangawane algon hitung e from policy makers e ballawa e nimmawan ekam e gota nimmawa kama wanya alung evaluate kura wa kama wanya ega algon me intikhabi memberunge dawren onnamba mitana raisul jumhuriya wadandu algondu dennevin e wahaka raisari denne warang ijabi gote rais jawab devwa foti timana yagin kurawwaname evaluate kuranya city council ge dawren ega onnaneka e rais jumhuriya tigondi ge innawage vidalwi mige deti masdos kurin algon men gat ema evaluate kura wahake iveti hatta algon me kambodwani algon men nakan adien evaluation marhalaga baaveri umuge evves kahala isharate nuwe ei warang hitam hoy kame algonwe mi kurin committee ga maseke kurin city council ge faratun mikama gulegutun lafaruwan e committee ge memberunna observing memberun gotu kana mawes etanuga tibbe ma miwagut ki komme veriyak wada ebefula ku nangawa waki kuda committee ku waki kuda kotriye ge terege tibege nimme wimaka process aka integrity lende nokure ingeto raitunaka itubare yagin kame nove hada echkame raitunge itubara yagin kal libeni raitunge intihabi ayyan kura mihunenno intihabi memberunnang e waanuwa ingige algonduge wahake ki algon mennan e committee ga voting members gotuga notibevenya observing memberunge gotuga tibeve baane eyye raisul jumhuriya asteva fa commitment ki algon qabul kurani e commitment ta eggotan adius amal kurawwane kama kuriyam miyo de hafta ge terege elistune kunneruga algon mennan e balalan libena kaman e befrun e kurawwa khame algon menna safwana kaman e evaluate kurawwa hame algon menna balan libena kaman ngeto de migi ituran algon faha kollan process ge integrity ya yagin kan mi itur kurawwan beenum ful kama waniwe midanwa intikhabi mihunge iturun interest groups wes ekabuga kommeswar kan emihunnes nazaren hingene gotaka maseken hingeumaki beenun teri kame ehme ekam faha korevi faha dennevi den algondo mi sarukara marhaba dannon ai land use plan wara
ಫುರಿಹಮ ಹಗೀಗತುಗಸ್ ಇಗೆತ ಗುಳಿ ಫಳಗೆ ಕುರಿಂಗ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಹಿತಂಗೆರಿ ಹಮ ಹಗೀಗತುಗಸ್ ಕಿಹಿನೆ ಬಾವೆ ಎತನುಗ ಬಯಕ ಉಳೇನಿ ಅನೆಕ್ಕ ತೊಜ್ಜಿ ಮಾಲೇಕ ಬದಲ್ ವಾಣಿ ನೂಂ ಬಾವೆ ಗೊತ್ತು ಎಹೆನ್ ನಮಸ್ ಮಿಹಾರು ಯೋತಿ ಇನ್ಸಾನು ಉಳೆ ಗೊತ್ತಕಂ ಎತಂ ಬದಲ್ ಕುರವಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ವರ ರಂಗಳು ಜಮಾನುಗೆ ಅರ್ಬನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಗ ಹುಣ್ಣನ್ ಜೆಹೆನ್ ಸಿಫತಂ ಎಬಹುರಿ ಕುರಿಗ ವಿಯಾ ಕುಳಿವರು ದಂಡು ದತುರು ಫತುರು ಮದರ್ಸಾ ಮಿಸ್ಕಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಹಿದ್ಮೆ ಪಾಕು ಮಿ ಲೈಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಿ ಎಬ್ಬಸ್ ಕಂ ಕ ಜಾಗೆ ನೆ ಮಿಹಾರು එකං කං හිමනු වාෆ ගුලිෆල්ගේ ලෑන්ඩ් යූස් ප්ලෑන් යති තයාර කුරවාෆ එහෙම එකමං අල්ගොන් මරහබා දන්නවා අල්ගොන් මෙන්ගස් ඉන්පුට් ආස් එක්කොන් අදි රයිතුන් ආමො ඛයාලාස් එක්කො කුරෙබ්බි මහගීගතුගේ රංගලන් යති එහෙම වි මිදන්නවනි ඉවැලුවේෂන් මරහලාගස් අල්ගොන් මෙන්නන් ඒ ෆුර්සත් බෑරුම්ගේ ෆුර්සත් දෙවාෂ දෙන් හතර වලකමකන් අලුන් ෆාහක් කොල්ලා අර්බන් ඩෙවලොප්මන්ට් ඇක්ට් සරකාරුන් එබෙන් හුෂාලු වාෆ ඒ ඩ්‍රාෆ්ට්ගේ දිහවන මාද්දාගේ ಗ ಹುರಿ ಮೀ ದಿಹವನ ಮಾದ ಮಿಹಾರೋ ಎಗ್ ಗೊತ್ತುಂ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲೆಗೆ ಬಾರು ಖಂಡುವಾಲುಮ್ಗೆ ಫುರ್ಸತ್ತವೆ ಏಕಮಂಗೆ ಬ ಮಗು ಫಹಿ ಕೊರೆವೆ ಎಹಿ ಅಳ್ಗೊಂಡು ವರ ಬೊಡ ರೈತ ಮದ್ಲಿಗೆ ವೆಂಬರು ಕಿ ಬ್ಯಾಂಬಸ್ ಅದು ಸರ್ಕಾರೋ ಕಿ ಬ್ಯಾಂಬಸ್ ಎದೆನಿ ಅಲ ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಕುರವ್ವಾಗೆನ್ ಗುಳಿಫಳವಿಯಸ್ ಎಹೆಂತನೆವಿಯಸ್ ತರಗ್ಗಿ ಕುರವ್ವಾ ಇರುಗ ಎತನ ಲೋಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲೆಗೆ ಜುರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಇತಿಸೋಸ್ ವಣ್ಣಾಣೆ ಇರೆ ಷರತ್ತುತಕ್ಕೆ ಮುದ್ದತ್ತಕ್ಕೆ ಕಂಡಾಳು ಬಾದೆ ಭಾಷೆ ಮಿತಂ ಮೀಹುಂ ಎತನುಗ ಆಬಾ ದ್ವೀಮ ಲೋಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಂತಿಖಾಬ್ ವಾನ್ ಜೆಹೆನ್ ಗೊತ್ತ ಬಿಲ್ಗ ಲಿಯು ಬಾದೆ ಭಾಷೆ ಏನೋನಿ ಮಿವಾಗತ್ಕೆ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ನೋನಿ ವಜೀರ್ ಕಂಡಾಳು ವಿ ಇರಕುಂ ಎತನ ಲೋಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮಿಲಿಬೆ එහෙන් කමවණීවියා එක්කලා ඉදිකොළ පාටි ඉන්තිඛාබ් ෆෝතිවියා ඒ ෆුර්සත නුලිපිහිංගා දාන අනෙක්කාව සුළුමාලේ කාද සිචුේෂන් එකෙන් උෆෙදෙමුන් ඇස් ආදේශ කොග්ගෙන් කවුන්සිලෙන් හොදන් ජිහෙතම් වල අස්තාන එහෙම මිහාර මිගානෝනු ලියා ඉරුගා මිහාර මිත මීහුන් ආබාදු වීම මිවෙනි ගොතක එතනුගේ මී රබ්බෙහි කමුක ඛිද්මෙත්තන් හැම ජෙහුනීමා එතන කවුන්සිලෙන් ලිබේ ගොත ෂර්තු කුරෙබ්බුම් වරබ්බොඩන් එදෙන් එහෙම මිදන්නවනි මිමවලුග මිවාක් මිදන්නවන් ජෙනි ගුලීෆලා ගිරාවර ෆලකි මිදන්නවා අර්බන් ඩෙවලොප්මන්ට් ඇක්ට් ගේ දශ ෆෙතේන තන්තන් කම වාතිවේ එතන්තන කීවස් ඩෙමොක්‍රැටික් කොන්ට්‍රෝල් රයිතුනන් ඔයගේ මුනිසිපල් ඛිද්මෙත්ත තරගේ කුරවෙන් ජෙහෙන ලෝකල් කවුන්සිල් ඉන්තිහාබ් වෙගේ මුනිසිපල් කංකම් බෙලහෙට්ටෙන් තරක වාන් ජෙහෙන තීවේ එහෙම වීම මි කංකම් ෆාහක් කොල්ලි ශුක්‍රියා सईदा शुक्रिया मिया अल्गुंदन बेनवा चकी मी ती रिव्यू अलुं कोरन जहेन लिस्ट हम राइस यामिन ग हिया फ्लैट ग दी पोइंग गिन मी हुन नुस्लिबे हम एमडीपी सरकार आसे मी हुन एक्टिविस्ट न एमी हुन एमी हुन को में दु कुनु को में मुजाहरा को मगे फ्लैट क्या रही तुम जिस कोर में ती कोरनी अतिरिमती कोरनी कोमेता कोरनी मुली सोशल मीडिया मुली दुनिया घोरिया गांव तक दकनी मगे फ्लैट मुनार को बातो एमी हुन ग हगोता माले ग गेतकवनी मिगेन मी हुन उले हाल ती बार दारिन ती मे मुडे हार में न नुलिबे हारुन लिबे हिया फ्लैट वे हारुन लिबे न त हारुन क नुलिबे कच हारुन ग गोचस को बाए त हम हगोता कियन्या हम उरिहास च सम लेवल कोरन जने एमी हुन हगो मिमी हुन ग हगो बैलेंस कोरन जने यार वंदना शुक्रिया में هذا أربع شكرا سيدة إبراهيم शुक्रिया में अदे फ्लैट कंतोगा हम आर्गुनोस धन्यवादानी यानी विदालो फे होती कुरीगा दीवन दीफमी हुन्ने फुरदो विशिष्ट कंदेने वहा का हम एकां ए बेफे फुलुं नुहमेने कम वानामा एति हम आर्गुनो धन्यवाद कम कुनु दे इंगे तो हम हिमेने जेहेने कम आर्गुनो कबूल करन शुक्रिया वरपड़ हम लोग विदालो सैफ මේ අලුගුන් වරපොඩ එදෙන් අදිවස් මේ හවුසින් මිනිස්ටර් අලුගුන් මගේ ෆරාතුන් ලියන් හඳුන් ෆුල්කොන් අරුම රයිසු ජුම්හූරියාස් මි කොමිට්මන්ට් දෙවාෆේ ඔති අනකරි ඉවැලුවේට් කරවණී අලුගුන් මෙන් බෑවර් කොත් දෙවාශති මසකතුක එහෙන්නුනි යක ති මසක් ති ප්‍රොසෙස් ගේ ඉන්ටෙග්‍රිටි එක ඉතුබාරේ නෝන්න ඉගෙත ඒරුම් හම ಕುರಿ ಸರ್ಕಾರಂ ಕುರೆವ್ವಿ ಗೊತ್ತಂಗ ಏಕಂ ಕುರೆವ್ವೆನಿ ಅವುನ್ ಗಬೂಲ ನುಕುರಂ ಏಯಿ ಕಮಕ ಮಿ ಸರ್ಕಾರಂ ಏಕಂ ಕುರವ್ವಂ ಗಸ್ತ್ ಕುರವ್ವ ಗೊತ್ತಕಿ ಏಯಿ ಮೇರು ಕಮುಗ ರೈಸ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ತಿತ್ತಿ ಗೊಂಡಿಗೆ ಇನ್ನವಾಗೆ ಏಕಮುಗ ಶಕ್ವಾ ಕುರಂ ಗೆಂದವಿ ಅನೆಕ ಏಗೆ ಫೌ ರೈಸ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ವಡಾ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ದೇವಾ ಫತಿ ಏಮ ಅವುನ್ ಮೆಂಗೆ ಫರಾತುಂ ಅನಿಕಾಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೈದರ ಲಿಯಫಾ ಅವುನ್ ಮೆಂಗೆ ಎ ಕಮಿಟಿಯಾ ಒಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ ಉಂ ಗೊತ್ತುಗ ಮಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗ ಬಾವೆರಿವುಮುಗೆ ಫುರ್ಸತ್ ಲಿಬುಮಕಿ ಅವುನ್ ಮೆಂಗೆ ಹಗ್ಗೆಕಂ ministry yagi mi handoful kong eroma ki algun meg masuliete mi bashukura ma kurinves council edamandi gota anaka sagon hama mr liana mi agon meg bairwan benu agon me bair kura adi mi committee naga fannas committee ke bes bairwa me gotu hunu hinga
adi fahum wes em fahum algon men bayar kori fah konne ituro wes habare wes algon men kanuwe adi rais mita ennawagen me kota bayar korawan vidale fahum ebbes habare ministry no wa ka samati ba fahum re kota annawa dalgon hima rasmi kon kasmi ado jalsa fo diana algon men emme mati fem warga bayar wan benawa kama ei henwoni me wa aatake me algon menna mitana me annani hama te bayko timana fletter bi kineto timana gedora bi kineto badanga bai emun deke kotuga local council nuni intihab ko tibe member unaki ekama zimma wanje mihun ekama jawabdar wanje mihun enna bes algon men na mi sarkar uteren me ministry to ko ekota ekan nokodde bati algon men na ega bayarnu deke mole em algon men rat me fonwa da nekota mi bayarwan beenwa kama adi bayar nokon nimma ki algon deke kotuga aso algon men mi emme insafer kon da nimmo non kama algon men algon ham gabo korama em algon me anika se dena den em egota algon minimma tigat mon wagota den algon me mi male raitunna beenwa kaaniwade hedumattaka mi daimi kan hedumattaka bime kandala algon me kore donni men den division den section den committee abai mi algon men propose ko fai dende gotak min tanage kan kuruma fenna kama hema agon musaladan algon men nam papers dem saktir konda etang ekota mi kandaluma pass ko deva algon men plan hada den algon men genna nam kola aban toy tanaki mi lonziar pauge mi ende algon mi phone wada fa lonziar pauge mi ane mi itana parking area playground mi jigen mi ira onna bimu awon mi nagani area mi first foot hanginchi sateka first foot hanginchi area mi nagani den awon me geta hore mi gastaka nukule mi kam kuremun daani wa ki bodati gastaka nukule mi get mitan mi plan ko deben daani den plan ko dem daruga daimi kanu ka baru geta kios taka kule tantana adi ehuri hatan levigen mi awon plan ko dagon full plan ane mi land mi fasoma ekko mi awon me hosala na mi na hafta irad kore via masake bukur hosala ikawon den fasi me henna ka dewana fara ka koranje koranje nema den mi napta masake mi korani fa mi fasa jaka manyamo mi full proposal awon me hosala mi itana kana harada itana de men amdane ka de college hena gotaka awon me masake mi gon hosala gota e daima mi kam bedette na gotaka kan koram bane me igota awon hosala de be fun da fe aham menna hafta irad kore via e malgon hosala mi den committee pass ko fe bing mi kama educate ko deba ni mal vote ka hada ade mi ema onden ko tibi be fro ade onden ko tibi first be funna adi physically bare wadannevi be fun tere be fun fiwa huriya be fun medo mi agenda item pass kurma tayar ko fer bod shukriya agenda item pass agendi ade ema medo agenda item huriya item me nimoni fer bod shukriya huriya be fun deba bar da muhammad shukriya nimma